zimazima kandi hamisibwe aba UNBS nza kwanikeza kasente kawe zimazima oriyo muhanguzi witu wa kabiri we rizoba yongera guma nogura ebintu ebhamisibwe kandi nabatahiba yongera kubamanyisa ngo yaza kugura ikintu cyo na mu supermarket ninge duka ayongera guma nacondoza kumegasho wangu cyuruho akabonero ka UNBS kandi an expiry date atagwe ibintu expired habo kuba bibabyine akabikahango ahamagarageye we bare Echo rakorera kimwe cyonka iwe gura bintu ebiri hakabonero ka UNBS narish cyuma dero byoreke Mr Quality oya hangura mitware 5 za shilingi ya Uganda aho naho buri bintu byuraze kugura bishwijume oyitegereze ngo biri hakabonero ka cyuma narish ka UNBS dero hangure bihango UNBS omutindo murungi buri hamwe. Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program Touch kugumane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebiri mwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese n'emiturane y'abantu n'ebindi nyamwingi on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina amasiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinje Wabare mnongo murebe wa Tayari West nakwakira ogundo murundi kuruka program naba bakwino mukashishe kurugasha hemwe mpaka egeshaha matrinebye na Olivia Kamusime program ntreshure bakushembusi yakureba ngo wamanya ebiri kufa omunsi yo muihanga nangwa hokaba no shomesi bwa kureba ngo izoba yawe yagendaje nangwa na family neka yone yaterera habwawe twaza omukigambo cyo bwenge twaza omuhabuzu y'amateka na numukozi wari bwo kwasa kutandaka kandi ukabahoje nkanyencha kare ndi job kato mu kiganiro cyegeshaha kandi nyenda kurisi yaho ngo biro 10 hokwezi kwa kabiri umwaka ugunuwe etamu yabana kuzo mu mashomero na mnonga ba primary bagarikireyo bakaza kutandika umwaka mu cyo gw'2026 orwa katano oru nziza kubakira kibanzo kwezi no kwa katano nuba kwa bahendere etamu yo kubanza kandi bakazaho omakagabo na rombyaro kureba ko bareba habaziri no gukora imirimo mike konka kuba kwikokwe abamo bazirebebwa kugira ngo baje mikwano ba revisinga nabashoma ebitabo byabo batekatekere etamu ya kabiri aba university na bahereze senior 6 batungira result sabamwe bari baza institutions of higher learning kugira ngo baza university bazo mu institutions za hansi bazo mu technical nezinde government kabatera ho muringo ngo kugira ngo no gutaru kubasa kugira ngo naza university azo mu institution nawe agire ngo kuyazo new curriculum eriyo negendo misho erizo ntwenda gamba ho no mukugu ombyo bwegese na munongo umurengo rwa hansi tukareba omwana umazire biro kinana cyenda ari ahishomero okwabe nakuzubwa okwabe natwazubwa na nogu waza kwakirwa muzire okamutaho mukono kikureba ngo yazagaraka kwarabe yabira ari kubanza kozere average narisho mu aggregates 16 etamuri kujanza baziri 15 narisho kwaragarikeyo yazagaruka mu ishomereri nabasa kuba yagarikira hansi egwe no muga gwa nko muzire konka ntumanya ngo abashomesa mbakora ecyamana tuine omwami tumuhirwe Frederick ogunwe mukuru w'ishomero erya Uganda Matters Primary School muri Mbara kandi no mukugu ombyo bwegese na mnonga obwabana abato aba primary ahiguru naza kushobora yabaragireyo konga kandi wetwayakira agashekera izo twakire twaramuse head teacher twakutayira hwiri izoba kandi turi Tayari West. Yes. Bare abare biba Tayari TV kandi nabatebe kanisa program ino kushemerwa kwangu ngaceshomu kuganiraho n'abantu bihangeri abarakutureba kandi abantu b'urujananuzibwa abako umuntu kushitama TV nkeji akareba by'abantu barakuganira ibyo bwegese ibyo bwenge ibyo kuza abana bitu mazima nabari umuntu w'amani w'urujananuzibwa so nanyenda kubatangirira kandi no kubasima abo kuremera cyo meki cya Tayari West kandi uhereza bibiri burungi ahi mutandikire mazima nindeba abantu mbasimira kimwe
ombazire bitu nangwa na nabana okutwara hamwe babari mu cyumuro ubwiro bakugera kubareba so mwe bari kwereza abantu no kutungura ihanga heditse aturi kutandikiraho abana 10 bamukabatunga kurwo mbazire mpaka ahibarahumura ntwenda ngo obanze utushoboreho kake uhireho umwana kugira ngo nyunko muzirimba nyenda aje na performance ya higuru ni mwe nk'abashomesa no mutende kamutabana omashomero kureba ngo babangurwa academics hamwe na mweri ya social life eri besides ebitabo babara munonga ninyenda kubamanyisa ngo okora abana n'umwoga kandi umwoga gutorobi abazire abariyo no batureba ninyenda kubashaba ngo ubundi tuhaneho bwenge kureba ko twakabasa koraje abana bitu abariyo mu mashomero nangwa n'abatari mu mashomero nyowe nko kubabagambira ndiyo mwegesa kandi in experience y'imyaka erengera 30 ndukwe ku bana aba so ni manya bana ekiro kumanyisa ntakagambira abana ngo ku babatangaza etamweji ekatano ku kwezi kwa kabiri 2010 kandi officially kabiri nehendera ibiro kibanza cyo kwezi kwa katano kunkana tucumanya buri kibanza cyo kwezi kwa katano ni bir public holiday kandi all government actually nakana zona offices public offices tuzigakora ibiro kibanza tubikazakora so cyamanyisa ngo amashomera mingi nagaza closinga ibirebyo bitakashire abo kugira ngo izobe ryo already ne bir public holiday abazire itwe abana tukabakira twaguma nabo nkabegesa kandi tubarabire mu bintu byinji byo kubatebekanisa ebyo kwaterine nebitabo okushoma kandi na n'imice na n'imitwarize nangwa na life skills nibyo kwebisaho ukomuka nyina kubamanyisa abazire mwabana mu leta abana aha mashomero gatargamwe na gamwe otakateka ngo mwana naza kuzayo kwihayo ibyo bwenge bonka ugumbe tabo ashimiye kubana ayihayo ibindi ebikwije kumubisaho umunsomu akaba umuntu w'umugasho kukiza okuturuka kumureba izobere itwe nkabegesa abayigana matazi ntugezaho munonga kureba ngo abana bitu twabashongora twabatebekanisa mu buri kicweka umuza debate umukwiruka kweshongora mu klasi smartness mice ebe byona na life skills n'abana umwe n'abana bo kwisha batakumanya na umwana kwata kandi yashize nk'imyaka yo kubasa kwetegera ko kurya ninga katekera umurwire ninga umuzire we so ebe byona tubitendeka mu abana kureba ngo twabakora twabatamu skills ezo kubasa kuyija kubahwera kureba ko batura umunsomo umukutandakana no mwaka nticara kuba twineho tests ezo tweta beginning of term kinji umashomero minji neri yagana matazi room ninyenda kubamanyisa ngo abana abantu bakira ku performinga kubi aze ekikuturetera ba performinga kubi ekikureta ba performinga kubi nuko ahiba kubambaroga environments ninga shemye o ahibaro kuza bargo mu ishomero yes twaza kumura abana bija bahikomuka kubahikomuka iwo muzire programu eyorateraho umwana neha umuprogramu ezo mwana ogu ashemeye kuba narabamu ashemeye kuba takwebwa kumanya ngo n'umwana wishomero nje manyisa wana umuhereza timetable itwishomero ekiri kutwera hazaho discipline hazaho entebekanisa nunji na timetable niyo nko muzire umwana ogu mugere timetable yaheza kwikomuka kwiho mukasheshe nareba TV natera kapira rakarenga pana no kumuhereza program obwire butana buti obundo yozisiyani obwire butana buti osimurenjo obwire butana buti oteke cyo kunywa obwire butana buti taho TV shahemu obwire butana buti
usome bitabo ushomeho ubwire buto na buti nangwa na cyabasika habiho n'ubwire bwo kurestinga abana ba ikine cy'umuro n'ubwire bwo kuruhukaho abana ninyenda kubagambira rero na munonga nk'abana ba boarding baba barabirumba ibintu biringwa umwana nayimuka shayi 11 nazo mu class agarakaraga mushahisha tu necwe kazekiro cyamanyisa ubungo bwe nabukoresa munonga aruhire abazire cyo tucyukwate aruhonka hata batebekanisa bashomesa kwararagaho mwana yahumura nakana cyara mushomeso ndiju nagara ko mebitabo mazimana tuyetaga abana aba bagira akiro ko kuhumuraho so umutayimutebo iturabe ntukora berere bitu habihona no kugira ki ukuhumuraho urebe ngo umwana ya restinga obwire bwinji nyiciro na no mwihango agira kire kacinke shankemwe ubutarenga ibiri abukana bwo ya cyaba cyango munonga na bwinji bancisha kubi so haba hwentebe kana sankejo neija kuretera umwana yaruhuka umutwe by the way ukwara kongera kuruhuka nukwara kuyija kugaraka ketebe kanasa na nebi yashomero mutamu akatandika kubi reflectingaho akatandika kubijuka mpora abo ko bahato burhe bwaragamu ato mutogo wa fresh ayetebe kanisize ubundi kureba ecyaraze kukora next time icyumure kini kigufu abazire numwetaga obutaro njibanje manyisa ngo ezo sandi 3 ezibara kwijja kuba mubine murebe ngo mwabagera akiri hariho cyabazire bingi batarakutwara nkenshonga abana abatokamanya umwishomerero wa mutirimo nabasa kuba yatungire tocha nabasa kuba yine ukuyateganisiwe umutogwe ubundi umshomesa akamugambira ikigambo cyubi ubundi akamutera imbuku zirengereza buriju yamutera na bushobumwe umwenu abana bagenzi be hata nabasa kuba umutogwe ayine mutocha ni shaba abazire bagenzi banje umwana ogu yatandukana humura mwakire kuruka yo mwana wanje iwo tabandiza na report aho kuba koko hakira report umuwashanga bamuteraho nazana mu class umubamuteraho comment iyo rukwijja kuteka ngo nimbi ugaruka umwakira nurihi umukiza mwaga kandi ubumwe n'ubumwe abire yatungire tocha tukizire kubona aho cases z'abana bamwe abo turukura nabayiha umunsi ayita echo nechikorwa chigumire munonga decision egumire aha mwana tumanyi manyisa ngo ibintu biro binji nareba tini buhumuro naza yishomero atuntuzibwa azumuka atuntuzibwa naratine buhunjiro mwe numukani nyenda tutaka kora nka barracks ningashinka polisi mwe tukatayo embera zugumire abana munonga teho embera zero kubasa kuhereza abana amasiko menji nicyo kintu cy'abaninshaba Frederick hariho ekinani nyenda ngo tubanze tuyetangarizeho na n'umurebi wa Tayari West ahanshonga ya engenderwa hensia narshi new curriculum ntumanya government kahindura mu ombyo wegese na munonge bya secondary baza umukushuma barukwataho kandi abana bitu abo tukuba tuhire tsiro mu mashomero bwanyuma y'icyamushanju niyo barukuza imwe nk'aba primary harenguru wa primary mwine ntekateka kureba ngo mwana yaza kuzo mu secondary tiyaza mu community iriyo kushoma kunogora ari guteka bani ari guteka chapati kusinga hima mazima ni skills ezituzine aha primary zitarakushana mweno ninyenda kubamanyisa ngwitwe nankane itwenka primary yitwe Uganda matazi skills ezo nchika tuzihereza abana kandi mbagenda mu secondary bine okwetegura okubetegwire so numba mwine entekateka yo kugira ngo abana mwabashomesa mwabakwasa nibyo nanye nango twereze nk'ibyo kurebera kugira ngo primary umwana ashemeye kuba nashomesa bweke neki itwe egeshaha tukigwe mu curriculum enkuru tukagira mu curriculum ya hands on konka mweno nyenda kumanyisa ngo uitwe omubushomesa bwitu naturally twine mwe kintu cyo kuinteracting na environment munonga
hazo mu interacting na environment ntuba twine izitweta instructional materials kimanyisa omwana waba no mwegesa nko mu science aha klesoiro ningashi ibumba nikibanje manyisa ngo ibumbe eryo oshemeye kuba nurumworeka ibumba nirete norokore kintu kiti mwenu ochumworeka okwashimye kwa nagira ki nakitwaza ibumba nkeryo mwenu kibanje manyisa nubwerabe itwe tutakagire mu new curriculum omwana practically yareba kere ibumba kandi namanya kwashimye ko ikirukuruga umuyibumba na products zayo azireba nangwa no kuzikora geraki azikora mwene jimanyisa ngo hands on nitwe ntuba tujine ahubwo ku interacting na environment twantoronda instructional materials ni kikuru then ikindi amashomero gatarakushana twine mu innovations kandi twine mu na skills zemiringo gatarakushana so skills ezitu ngatinga na matters twine baking abana nataha namanya gukora amandazi namanya gukora cakes namanya gukora pancakes namanya gukora ebintu ebiro kubasa kumubisa hoje kandi ezo nzimo mu skills ezikwikwipinga abana ntubahereza okutera band abana ntubahereza okutera keyboard ogwe nchakari yarga musician murungi ninga DJ nushanga yatambura jumunsi so ntubatwine mu skills ezuru kutukubasa kukoresa kureba ngo zahuye namazima kugira ngo government yo kuretaho engendero ahensia ya new curriculum high school mu secondary school ekakora umurumu murungi entekateka ya primary kugira ngo mwahire yo okushaba kwanyu kugira ngo ministry na yeji entekateka gisiha ground primary mwagitekatekero nkabembezwa amashomero ikintu kwera kumanyisa no kumanyisa ngo government nekera ko banza yakora kitweta nka pilot so yayitegereza ekatandikira senior 1 yazum senior 2 bagumizamo bahika senior 4 bachita senior 5 ahindu kugambira omwaka gwo kubanza a senior 6 nguzakora umwaka ogo abani ukaricuramu abatandikira senior 1 hataho neho barije kumanyira bakora assessment bamanye impact ya new curriculum ejo esrechi amwergo kushoza abana ba senior 6 hataho ko barashanje impact ebonire nho barije kugumizamo bakachinroringa primary na other institutions of learning yes so njubanje manyisa government by the way nechendeza monotone nyenda kugambira okusiba oshitama hamwe eshaha 10 zona n'ikintu cyukurusya obwonko munonga kandi umwana yaruho ubwonko munonga nahendera n'umwe abuzire ku performinga nkaba mu kutekateka so aruhenije shonga eyinana hikaho inani yenda nyongereho twabana twakira abayirera abo muka tubakire umumuringo gwo kubahumuriza no kuboreka ngo mwenu twabashemererwa no kuboreka ngo mwenu twenda tubaruhure aha kintu cyo barumo waba no ganira nawe aha byashumire banzo yetware abo kuba buri mwana ayine revoye eyara kubaza kushomeramo twena tukaba bo kubanza icyo rukorebera n'umbururu babesimbira abantu 15 postage emwe kongano bahendera baterira umuntu omwe nuwarabireho kandi abantu bamusapotinga n'uwe mukama wabo aho nunanye nangu tukatereze munonga ahabo kuba umukeras erikubere mu streams umukaga harimo abana streamer mu abana 50 n'abana 500 nyowo muzire tona social school fees mtwara 5 na 8 bayisomere namuta echetengo kitu cyo kugira ngo umwana sinje hari ukuba narebera hari hayo ina nari ijari yo kubanza kurigero kwishomero ku grading konka tutari ahamwoga aha passion yo mwana muzira kamanya ata kugira ngo umwana nabasa kuba tabo kubanza
tihayina konka aine kitone narshi omugugu murumu arikubasa kuba kuperforminga jo mukweshongora ya performinga jo mupira omuzire cyo takakimanya so nenyenda kubamanyisa abazire twikirizo kwa accommodatinga ninga mwenu kukura ntwikiriza embera ezo mwana witu arumu twikiriza nenemberezo abo kuba obwenje obu wano shashura fizi nobotagura bwenje kureka no nugura services eziko bazira ishomero so cyamanyisa ngo bwenje nobuyazirwe nabo ni 20 bantwongera aho mwana nabasa kuba atari umurunjo mu academic konko mu scouting arije muno wamutamupira arije ngahatu twina abana babiri mbaza kuza aha national athletics competition zo mu Rutororo konka abana abo ombye class tubari kuraje so cyamanyisa ngo mwana tarukubasa kuba all round ukashanga buri kimwe cyona nakikora 100%. Nonda bari mukwaya, nonda bari mukwiruka, nonda bari mukutera umupira, nonda bari namba yo kubanza mu class, nonda abena amanya kuhata, nonda abena amanya gukora gutekera indazi, nonda abena amanya nkebe byona ticyangu nicyo tukugera za specialization na hato mu primary nitwe nushanga umushomesa kushomesa science yonka ninga English yonka cyamanyisa tokabasa kubikwata byona ukabishikiriza umusomo konko mukushoma ninyenda kubamanyisa abazire buri mwana level ye yakushomeraho ntwenda tumanye level z'abana betu kandi tuzikirize ninkunda abazire abari kumanya level z'abana babo ninyenda kubamanyisa abari kutureba ntushanga nk'abazire bamwe abana babo bakwija umugurade nke ya kabiri ushanga we nayija no mushenga nasima aho kwabiye atakubara ngo mwana we jo grade ya kabiri abe naza kugishayo kibanje manisa ngo muzirogwe level yo mwana we abire najimanya ondije umwana we hayo mushanju akoreka ngo abe nandina ubwo no kukasinga akoreka ngo utiyashemerwa na aggregate ezo mwana we yagera ki yihayo so ninyenda kubamanyisa ngo buri mwana level ye eyaroho tujakire kandi tumwongere kumutama mani abako bamwe natandika nakora grade imbi akiza kusiya muheru kugira motivation yi wamuhereza ushange yagarka line kare ibyo kanga abana okutera okujuma umwehi na ibyabembe kora konka generation eje yiturumu ibintu byo koresa mani tukabicendeza kandi nshabana bazire ni mu bitubye turge akintu cyo kujema abana cyo kubakaka mukahurraho umwana umwe aho muri Kampala uwihereyo point 19 ya 6 abazire bakamugera ngo ukoshe mikwano ye 20 umwana yareba ngo byense gitine cyaraye yongereho kargo munsi yayehendera ihiro magara genseje so abana bitu bamwe bine entekateka bine mitwe erukuyirukanga speed so uno jango ryo no mugambera ekirukwijya kumwombeka urukorese bigamba bugumire ningo rukorese umunyafu kandi uhendera umwana mu ruzingire ninga jatunye umukeji kandi urugemu ushanga yatoroka nubo bamatukugana street mweno ninyenda tuyikirizane ngo go mwana nuwo wawe tokayegomba wananka abuko wananka no wananka mweno wanje okware nukwenda amwakira nahobwe mutandike kurunda okunda amwihemu ukunda mukirizemu ekiroto cye aho abana aba bine biroto bitarukushana mwene biroto byabo bana nitwenda bishikira muri mukukira kwabo ninyenda kugambira tuchikumataringa umwanya ningashi maxi ezihaye mu class nitwenda ninyenda kubamanyisa ngo abana abari gukora ebyamporampora umwe n'umwe aba bana bamwe nubo barigireyo ukashanga umuza business batambwireje nubahereza ihangeri umuringo ogundi gutaruguriyo gwa academic yes
bari abatambaraje nibaza kutuza kuyamba Dr Barungi tubone baroya Barungi tubone nabandi bantu Barungi ba pilot ba engineer Barungi konkano tuenda nabandi bantu tuenda bataguruzi ateri genda tukunde entertainment kwena ngoze kuruhukaho umwishongoza arahari ajipu ugirote nanye kampi kari ajipu ntungiho ukushemererwa nshekeho nanye mpumuzeho mutwe stress cyendere so nenyenda ngumwene na necho tukirebe umubana bitu tumanye ngo n'wara abatahikaje mu academic ine kindi kintu cyakabasa kuyija koraje so atecho nicyo tukubasa kutandika no kumutebekanisizamu ejeshaha alevoye ya performing Mwami Frederick twareba aha kutebekana so mwana kurengo ya performing aje kano muziri yagira inkize yo kugira ngo nabasa kuba atari ukubanza ngahino mugogwa ine twareba aha ko mwana arazo mu cyumuro akabangurwa akareba ngo yahebwa akire ko kushoma nanakire ko kuhumura yes ninyujukaho ari kutandikaho UPE yitwa kubasa kweta abona bashome mwagwa cyenda na mukaga cyenda na mushara president izire naza umu platforms zitari zimwe zimwe ari kushoborera ngo amashomera ga government school fees ngo government negishashura koko ko mu mashomera gamoshanga n'ishomero ya government job primary school nashashuza umwana school fees mtwara 5 nari miliyoni kandi twe kunabazire ntumanya ngo amashomero nagabusha nkamushomeso mutendeke narishi owarekera abandi bashomesa nogira ngo school fees kwe kurgaho mu mashomero eje yiturukumanya amashomero agakakumaho ekindi kwena nkumanyise amashomero gitu tugakabasa kugumaho ubundi hati ni kasenta karukuzamu echo kureberaho umwishomero nka Uganda Matters tuineho classrooms ezabana barakushomeramo ni classrooms aberna mushanshu ahari aberna mushanshu government etombekireho classrooms ina cyamanyisa ngo classrooms aberni 3 zombekirwa baziri cyamanyisa ngo ubundi abazire kubaye kwasire kace bakabura kufitaho classrooms zindi ubundi ukashangire batineho kuta abana barakukunda kwijumura matazi ecya kabiri ninyera kumanyisa ngo imyanya yemwe nemwe twine nkamashanyarazi agutwetaga abukora ibintu bimwe abuko turi mu modern society ine ibintu bimwe bitaragire ngo tukakora amizi ntutekwa gukoresa amiza ga national water nututekwa kureba ngo twakora ebintu ebiro kuzakombeka ishumero ryitu ebyo na government teko bikwataho so ebyo government teko bikwataho ati UPE yo eyibar kutohoreza eho ebigendererwa byayo eyine instructions zayo guidelines ziri clear hariho instructional materials ebyo nebyo kwegesa umwana ebyo harumu zachoka harumu ibitabo by'abashomesa harumu bucumu harumu manirazi harumu so ebyo bikuretera bya aidinga okushoma ko mwana kwarabe hataruho rubaho baruteho kurabe ndwetageranje bagiteho so ebyo biku aidinga umwana kushoma then esha kabiri ko cultural activities ebyo mizano government ne hajara munonga government yitweje ebyo nivyo government ni sente za UPE ze kutereza so yakwereza sente ukashashura amashanyarazi ukashashura mizi kandi nagushanga ubundi waza kushashura mizi katugeze ka vote ya management ibicuye 15 to amizi atinka gishomero ya Uganda Matters gakoresa ntuzo miliyoni 5 so hati nyowo muzire nyino mwana wanje ari yahaye primary Uganda Matters nyino mwana wanje ari mu ishomero job namusindikayo nani nyenda ngo ntashashura school fee ntashashure ebye bishare mu kutugerekera atanaba yatashashuire ebyo services nkoko naba okurya ebyo takubitunga tutokora bitunje abo kubanje banje mansango yo tuyashashurwa kandi no makimanye mu society zitu taroka umwana takabo hatini mizi rero namunonga iri igenda nari mizi go kunyo nyenda kubagambira abazire abana ababijo mukabizire kuhumuraho mubahereza mizi mubagema mizi go kunywa umwana yagira yanywa mizi mingi naba health nico tkubantu behanangera z'abazire kugira ngo muhereza abana botozi
abo kwa mizi go kunywa ejo provision tuba tujine omashomero government kuyakutaho empinduka kagira ngo agamiza gwagambaga national ta yagashashura yashashura ebitabo by'abana kwandika mu textbooks batakijana na counter box yashashura ubucumbwabo yashashura sets yashashura uniform aho mwana na hatari kushashura so nindeka ngo icyo government yakikora ne yatkora umwuga mukuru munonga ubundi ekashaba amashomero gatargamwe na gamwe ngo ga presenting za budget zibine so atoshanje Uganda Matters kuturabe twine umwaka billion 2 kuza kuwakira ushange billion 2 ministry erikuza kuzitwereza umwuga gwanje no kureta umwana so ati umwuga gwangu baguriye go kureta umwana no kugura uniform akije ishomera gatandika kashoma amashomero agabashomesa bari kushomeramo kugira ngo baze kushomesa abana agamwe tukareba gijanga ba phased out ka PTCs kandi buri mwaka abashomesa bahumura ugira ngo inabashomesa 5 ikume bahumura nara 5 konka gare amashomera gabina gashomesa abashomesa kwija gakakingwa nashiga kahindurwamo maraho mutakureba ngo mwaguma mwine capability yo kushomesa abana bashomesa kandi kumango tubina bakushora eje shonga egumire tetorobire abo kuba abashomesa n'amazima training yabo yakakoma konka bariyo no bagireta arengo rwa degree na diploma unitariho batandike ku training konka government speed yayo kugira ngo ethereza abashomesa abo ikirinje cya kabiri saturation abashomesa bakirumu icyo tinka kikubiha ubukirumu no shanga government ya nka district ya advertising ne myanya 30 district kunko shanga abantu abashaba yo kushaba ngo bahebwe imirimo yo gushomesa aba apply ngo shanga bari mu rukumi ejo ni clear indicator yo koreka ngo abashomesa abakiriyo mu saturation abo rgaba kumura ababire ba trainingire abatakatungire na mirimo ya government bakiri bingi mbasinge mirumero ninyenda kumanya seki hati ngitwe nka Uganda Matters Primary School tobashomesa aba private nabakiza ba government ubwinji hanuya abo kuba government yine procedures zo kutwara mu bintu byayo umushomesa nahumura konka baza kugira ngo bamurepressing bamuturetere bamurete urukuzombi bye nikicera kuba nje basa kutwara akiri konkati kwa kweza kugenda uriya yahumura ubumwe mwareba crisis y'abakari murundo wa private azome bigereye konke kindi kumanya n'ikindi cyuma mu mashomero aga UPE agomo byaro na munonga gariyo ngatungo kugumero abo kwata umushomesa wa private nakoreka ngo nayenda esente nyingi kucera ubundi zibabire mbashashurwa enyuma nangwana bamwe ati tutungireho nka cases z'abanyakampara amashomero agamana ga private kwija kutwara abashomesa abariyo mu mashomero gamwe agitu agakora y'abashomesa so atoshanga mushomesa yayigomba kampara bamaragana samiriyo mwene cheka eyukuna tarakubasa abariyo mu government abamu private even n'aba government hino nabo kushara mu bakale kuri mu government yo kanze kutera imyaka ibiri azakora ibindi tubinemo na hino wagenzera so cyamanye sangu private ziriyo zigira amani mingi omunkora yemwe baheza kugumiza mu batakora recruitment Mwami Frederick imwe aba primary ni imwe mu bimwabira affected na sciences kugira ngo abashomesa ba sciences bo kabongera kasente ito primary tukiri general ito mushomesa wa primary oshemeye kuba no shomesa ibintu byona subjects zone mwenu itwe we are general multipurpose yes tindu mushomesa wa science yonkana ana math na social studies so konga ahabwo kwenda effectiveness ne tukira kushaba bashomesa ku specializinga omukintu cyakoreba nakundaje nuba kugira ngo mbishomese ibintu bina
nimbishomesa kunga inaho kushanga hamwe nimbata batisamu ntari confident munonga unga inaho kushanga ndu confident kukira ahandi nyoni mbasa kuzomuchira inzano mpira onkani nkundaje kuzomu defense nico rukurebera waresere ecyo mpira buri yomwe arogo kipo ariho namba 2 ariho namba 3 mpaka namba 11 uriya nashomesa science yes hariho umushomesa wa English yes. hariho wa SST yes. hariho wa math yes. hariho wa CRE yes. konka haba hu emergency wa SST ya kabura mbasa kwija nshomesa yes konka specifically nyondi wa science uyu wa science tugumize mutuze turikwijera kwendera tuzahabwa irinzi bw'amashomere gitu na nabana turebere beragiro byatandika kunywezebwa aha mashomero gatari gamwe na gamwe kugira ngo omuzire kunde na resoro mwana ari kumurike biro ikumo kwa kabiri ninyeshime kuba rinjira kumwakira umushomuzire narisho munyabuzare ko yakwika hageti yatine barher kumugamba hona ari cishane cyanje tashemiye kutaho mwishomerere amashomera gamwe gatahiriwe tinkwenda tukagambeho akwe mishangwe mweri cyo muko twenda kugigambaho imwe nkabashomesa mwine bwerinzi ki omashomero ganyu akubana gitu kwereba ngo mwana unakoretera waza kugaruka ha visiting day nar naza garukana kushashura school fees nar kumwakira yabaye no bwerinzi narisho bukumburungi ubara mununga abanyankore binefumu ngo kiretifa nicyo kirete imishako ibintu nkebyo kubikuba nebibaho inebe kubane biturabura kiri kureto kwaho nicyo kikuretero kujya munze kuronda ki yes so ati ariho ko kubano yujuka incident ya budo ubu bayokeza abantu mudomutri y'umuro kuhejo incident nebaho hakabaho bwerinzi bwingi umashomero mengi na mnonga ga boarding so nicyo kimwe na nebe biturukura Kampala na Mukono nabyo birumu nibituretera okuintensifyinga security yitu ibintu bya security ubumwe nobaso bitabigamba munonga kuje kore kiwe cyokozere abo kubatko kubano gamba ibintu bya security ubundi umuntu amanyate yatubiruwe ategira atumwe nanye kandi eterwaho kunkani nyenda kugambira tutamire ibintu nkebe kubano bibaho tushitama na ba security bitu tureba ngo twa intensifyinga security ushanga buri yomwe ariyo nayokoraho umwoga go kurebuza buri cyumwe so mwenu ntubata kwenda kugambira ikikorwa n'icyo rukoma ungani nyenda kugambira ngo amana ga security tugaine umukasheshe rather mu ihangwe kandi hamwe na nyicero torukwenda kurira makuru mabi god forbid omwana yaheza kumchumuro ngo bamuhingira kira muto yes makuru mabi ngo mwana ngo abuzire egesi ni point nanda kureteraho amakuru agaruho bwa hati bagira ngo buceka 53 mu district ya Ryantonde aha abana abakwize cyamushanjo tubagaruka musiniya abinge bashuyerwa bakiri bato imwe ngabara kwenda continuation ya abana aba nubhabuze ki hobo kwerezo riyo muzirero natureba banyuma yo kwakira umwana akubaruho umwana uri kuza kumura aherigero ari mu cyamukaga konka akuzere umukujinjumuka nariko nkatara myaka watarwe cyamusharo umwana ogwe twamukuma tuta umakagitu hatari hishomero nishonga nkuru munonga kandi nikitwataho ngabazire kandi nkabegesa orwajoronde ngayigana matazi ijo kesi tujine kesi zezo tine itwazurire turiyo tugeza aho kuyamba bari ndaka bayambere abakwati nkitwe abana 2008 abaregisteringira P7 omwaka gwa 2025 bona bakakora PRI tino wabuzire so chamanyisa itwe ejo kesi tine itwajihuriri ninsima icyo ninsimira abazire bitu abayigana matazi konka nkebi wanu ugambo mu social media twabitungiremo nebya abana kuzarra umukishenge cyo kora mu bigezo ayizo bari okora PRI ningaruka gukora ibigezo bya senior 4 nicyo bisasa munonga kandi ebimwe
nebiretwa okubura sensitization erukumara abana naninyera kubanza apiri yo kubanza kugita aha mashomero tugireho assemblies za buri Sunday za buri keire zo kwegesa abana icyo bakwiseho na dangers iziri are marriages na are pregnancies na ngo of course to abantu tukigambira abana babici na nabojo abarukora the same act nabo tubentu bagambira dangers eziba kubasa kuja kufacinga amuhergo kuba involved acts nkezo ezitabonire aha myaka yabo etarakachere nangwa ninyenda ku discouraging ho nyowe nko muntu ikintu cy'emyaka abantu bajya ngo umuntu kwa kusemya 18 ngo aba yakura ninyenda kubagambira abana bitu bamwe araba kushoma bakuzire imyaka 18 ushanga jine aha P6 aha P7 icyo tukumanyiza ngo yakura echamani no kupaswinga kariya yawe ningashe kiroto cyo mwana icyo akakipaswinga akakisi ya muhero niyo ultimate goal nicyo kigenderwa cya buryumwe hata abana bitu bamwe abo kushoma university umuntu tarukweza university ni myaka 18 umuntu hatishimwe nkora se myaka 18 hera mukwasize yabana senior 2 yana senior 4 game dropping ni nyene kintu cy'emyaka tukidisregarding ahabana ahabazire twena bushobozi ikigambo cyo turika kukimentioninga na munonga tinku cyukunda abo kuba twarebire abana abahereze primary bine myaka 18 kunkagumiza mwashoma arga mu muntu wo mugasho ahalevuza higuru ikindi ninyenda kushaba icyo nashaba bazira arada bashomesa kugira appeal ko manya kugira wa assemblies zo gukora appeals nkezo zo kugamba nabana kuri ibintu ebyo ngo tubagetinga involved into them ebyo ne bintu bya speed byo kwaho konkaro ibintu birungi ebiru permanent ebya muherwa kariya ebyo tubene byo twayamba mu abana kureba ngo abana byo batagetinga ikindi na appeal y'abazire abazire ebimwe nitwe ntubasa kutunga hobo tukusharinga obremu abo kuba okushitama nabana bitu tukaganira nabana bitu mazima ikintu ekyo tushitwire mu genshonga mpango abo kwa abana bitu aba mu kureba bakiro bato kwa kureba umuntu yambisa erindazi yambise 15 yiwe na pocket money toramuhire 10 ubundi areba ya cyamubera strange ntukira kwabura abazire tukatwinura ikikoro bazira hawire tukantu bagambira umwana wawe mugambire kigambo tininkukunda abazire bamwe cyo kigambo tubakakigambaga kunka ko kukigambira umwana hati ko kubona umusigazi yamugambire kigambo ati ninkukunda atakacyuraga hamuzire narebe ikintu cyamana siyamunonga konkiwe nko muzire abo abana aba nabakurana batwikitinisa cyangwa batwicarazamo yuwe mutandike ahamyake ejo mito urukumureka kuno mukunda icyo kigambo cy'umugambire mushitame nabo mubabuze ebihera yishomere ebakurebayo ebikubombeka nebindi challenges zibakubabugineyo then yuko muzire tukabentushaba kutuhereza za feedback kutugambira ebundi ebyabana bakwasa kuba bakugambire era nkati to twahumura itu abebemezi bamushomero nubwo twije kutunga za feedback ubundi umwana ko arigira yasharinga umuzire yamugambira tukonka arhoti cyananka na tuteganisa umuriyeki so ati tutweza kutunga feedback umuntu umwe ushanga twatamu reorganizations ezuru kwisha kuhera abana kureba ngo bija by achieving career zabo akire twakabasa kutwikiriza Frederick kugira ngo tugume tuganira mpaka kubantu basaba utahendera izoberi ibintu byona bikabaye konka cause side kikanke mu ibiri bari kusibura umurebe wa Tayari West habo izoberi ninyenda kwendera ninsima aba TV Tayari West aho junanzwa kureba ngo bwakire bwizire no mwenda kuyamba aberere bitu no mwenda kuyamba ihangeri kureba ngo bundi twihamu abantu bo mugasho omubwire bo mesho ninyenda kusima akomutano abazire abara kugezaho kugira junanzwa
nangwana n'ubumwe ubundi ubire naburaburamo akireba program nkeji akagera tukonkata nanye kanyetera mu kifuba nanye ngume nkore ikintu eki tinkwenda tute abana bitu tubateme sente tuyije tuhendere tubaferirwe ningashi tutabi kariya zabo batazikireho ubundi abwa negligence ningasho butafa yo gwitu bwabazire mureke abana bitu ni investments za man ezuchime kubantu tutamesente kandi watire mesente investment ejo utakagireka ekaburabura gitema mani abana babine biroto turebe okutwayongera kubikiriza abazire bayigana matazi nyina kubasima akensho ahabo kuba abinje barukuje mu nkiko ntukira kuronda ba kansarazi ebimwe tubaganira kandi mubitukorereje hati namwe negetamu turiyonza ugisiya muhero kunkati nkarebere issues nkezi muzi tubentu bantwine nkenyuma omubana betu ico nkashanyureka ngo abazire muri no praying aje umuga gwanyu kandi mwe bare kugukiriza umwana kushomaje tukumanyisa ko umushomese cyashomesa cyonka ni wo muzire cyo wamuhabura ncyo basa kumuretera ya concentrating muri nkimanyisa ngo buhabuze bwo muzire no bumataringa munonga aha mwana witu Orion shomesa webare mnonga yowanoreba Tayari West kurwa mu kajeshe n'ekiganire citu okutwa kubasa kubangura abana kureba ngo baba abo mutano kandi abo mugasho umuri nyenja kare yabo nakwata mu buntu nkabushatse turukwendera ko kubanza kugira ngo umwana ashimye kuba ine kansara ukugumana muhabura namubabona mureka umuhanda ugashimikwa kuraba umurunje ecya kabiri no kureba ngo wabwa n'umwana wawe nkoko kuvuga no wanje nkamugera ngo no mayangu nikukunda that I love you so much biriya yamurgaho bana basa kubugana umwojo nashabugana no mwishito misho yamugambere cyo kandi aterebuke aha muri ngo gwakubire naraba abazira abana bahikomuka no kubahereza hakire ko kushoma kandi mukaherezana nakira ko kuzombera mwendijo umwana mutaka muteka tekero kugira ngo kubukubanza naro korina niyo nyencha kare haro kuba ine omoga ogwar kubasa koramu kandi akatunguka akombeka ihangere nabarjo bukato mu kiganiro kitwabatuine head teacher wa Uganda Matters Primary School Omwamitu Muhirwe Frederick arukutera tochi okutwa kubasa kuombeka okutita fari ayihangeri twantwenda nyenja karibonero takargaho guma Tayari West Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 Hey, reba chatogota Omrebu wa Tayari West Television irakarigito kana ni warukoze sobereza bwa MTN mbwe naryo